Ubusobanuro bw'izina Agnes. Iri ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rituruka mu rurimi rw'ikigereki, rikaba bisobanuye utunganye. Amwe mu mateka ya rino zina Agnes ni uko mu mwaka w'1981 muri leta ya Louisiana muri Amerika, muri iyi leta yonyine hari ba Agnes 6. Ni mu gihe muri leta zunze ubumwe za Amerika zose hari ba Agnes 81. Uhereye mu mwaka w'1880 ukagera muri 2023 hari hamaze kubarurwa ba Agnes bagera ku 159 n'abantu 502. Aba baruta abari batuye Kiribati. Munyemerere twumve bimwe mu biranga abitwa ba Agnes. Agnes ni umuntu wihariye. Agnes ni umuntu ufite amahame yubahiriza, kandi Agnes akora byinshi bikamuhira. Agnes akunda ibintu biri ku murongo, kandi Agnes akunda ibintu biciye mu mucyo. Agnes ni umuntu uhora wishimye. Agnes ni umuntu ugira amategeko kandi akanga cyane abantu batubahiriza amategeko. Agnes ni inshuti nziza. Agnes ni umuntu ukunda gukora ibintu bitunganye. Agnes iyo yagukunze aragukurura paka nawe umukunzi. Agnes ni umuntu ugira uburakari vuba. Agnes ni umuntu ukunda umuryango we, kandi Agnes ni umuntu ugira amarangamutima. Agnes ashobora kwemera ukuri kabone n'ubwo kwaba kumubabaje, gusa akunda ukuri. Agnes ni umuntu uhora uharanira ineza. Agnes yanga kuruhira ubusa. Agnes yigirira icyizere, kandi Agnes akunda kubahiriza umuco. Amwe mu mabara ba Agnes bakunda harimo umuhondo, orange ndetse n'ibara risa na zahabu. Umunsi w'amahirwe kuri ba Agnes ni ku cyumweru. Imyuga ba Agnes bakunze gukora harimo ubwanditsi, ubusizi, umuziki, kwigisha, ubwubatsi, gushushanya ndetse n'ububitsi. Nguwo Agnes. Rero niba witwa Agnes, niba uturanye n'umuntu witwa Agnes, niba uzi umuntu witwa Agnes, wifurije kugira ibihe byiza. Wowe nibagirwe gukora subscribe.